Kalah an cik puan. Pada kunci yang gapo lah, pak api. Deh, sepedar kok kemek sangat kok. Bisa jadi bini kempik. Masyaallah. Babayo cikonnya. Pak, abang, tadi sibuk pak. Aduh pak ti doh. Kelapa pak, semua nasi sambal doh tadi doh. Beli kerupuk lah pak. Aduh pak ti doh. Apa nak cari doh mah? Cepet lah pak. Pilih ti sibuk. Pilih lah bang. Nak doh pak ti doh jadi nantamanya kaki pak. Mengapa? Nak doh pak ti doh. Sibuk. Lah. Bang, ada nak pakai arahan? Beli kerupuk sambal nasi nak doh sambal. Nak doh ti abak doh. Abak nak mencari doh mah. Dapat lah bah, sibuk. Aduh dapat nak kena. Turut pak ando itu. Mado do ko ape bang, ando do. Cewek bah. Apa cewek? Cie, sambil kamak. Nado do, jangan sebulan kamak lain. Kafol bah. Apa hilang. Sibuk. Nado bah bilang. Woi, kan malam biar foto piden wang kurang nak balak. Wis tumpah tikai bah. Wah, angin. Pailang gila. Go. Pak gua jadi nak. Halo. Lai buliah dia gaya kawan tu. Abak yang tadi lah yang dicuah tanahnya lah tu. Yo na kawan na. Tunggu di rumah gua. Pasti gua. Pacik kecek gua. Hah? Pasti gua. Yo. Makan kan? Tenang tu. Lam. Kau ni lok lah apa gua? Tadi. Oi, mau baca tadi oh. Siapa? Baca tadi telepon dia. Aku kan sia. Dek, lain telepon tadi. Iyo, cek. Telepon dia. Ngulu. Pajak kok. Dan anak. Aktif merah. Di rumah aja lo. Aku nak minta mak ni. Main lah kawan. Aduh punah tu mak kawan lo. Nah lah. Santai lah duit tu. Main lah. Langsung pilih. Main lah. Orang ngaus pa. Dan tadi. Abang tadi udah. Main lah. Jom. Jom lah yang beda aja kau. Masih pak. Masih kau. Salui. Wah, mau banget. Kin ah. Suo. Main ya. Pai. Allah. Pai sorry. Pagi lah. Ya. Jalan. Ini siapa tu? Boleh. Kamalah pajak kebun duang tadi. Tadi cagi dia. Nak tu pajak nampak. Lah pajak. Empuk pajak tu. Jijang pajak tu. Tinggal dia tak kape. Kau mau pajak. Empuk pajak tu kencang tu jang kebun duang pajak tu. Sang pun tak kape pajak. Baik. Pulang main aku sana kau Ketumbuhan ah. Luang menjajak nak demi. Wang, nak pulang ah. Wang sudah pulang. Pulang sudah ni. Mamain bampung siko. Sero lah ni bampung na. Sero lah bang. Mau kasih ke kawan lah nonton video kami yang ketiga. Tunggu video kami yang selanjutnya nang kampe. Dan pastinya makin rancak mana. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe video kami juga kok. Tadi ke punya cerita. Let's make love. History PPC. History TPC. Apa deh kok? Masalah. Tadi ke. PPC jadi deh. PPC di YouTube. Aduh kami bertiga jo kawan-kawan.
pastinya ceritanya makin lancak seru makin gokil. Kami akan menghibur semua perantau. Yo yo. Yo yo. Apa tadi?